Otavalo informa. Yalishka watapi ministerishka hatun llankaykunata charishkanchi. Muyurishka kuskakunapi shinallata Otavalo kiti ukupipash. Infa ukuwan shinallata Fundación de Desarrollo y Autogestión yanapakpi shuk hatun llankaykunata charishkanchi. Uñarik paktay shutiwan. Kaypika kanchis pacha kanchis chunga runa uchilla wawakuna llankanajukunatami anchuchishkanchi shuk mushu kawsaykunata paykunama riqsichinkapa. Octubre killapi hawapamba shinallata sinsiuku kuskapi mapa yaku hapina mushuk alcantarillado nishkakunatami rurarimurka. Kunapaka ministerishkami karka ishkay pacha yali waranga dolarkuna. Otavalo kiti ukupi kawsakunapa ali kawsayta charichun ñami hatun llankaykunata kallarimushka machangara waykupe embovedamiento nishkakunapa. Paykunapaka ministerishkami kan iskunchunga sukta waranga yali dolarkuna. Diciembre quilla puchukarihuipi San Pablo kuskapi shinallata chunga ishkay planta de tratamiento nishkakunatami rurarimushkakan. Chaykunapaka ministerishkami karka chunga waranga yali dolarkuna. Shinapash municipio ukuwan shinallata michata riku ukuwan Emel Norte paktami llankamunajurka kay mojanda rinkunada kuskapi yurakunata tarpungapa. Chaypaka municipioka chunga waranga yurakunatami yanapaju. Otavalo alcaldía ukumanda ruraykunata paktachinchi.